bamwe bemera ko ari ibirenge by'Imana mu gihe abandi bakeka ko ari ibimenyetso byakozwe n'ibiremwa byo mu kirere. Nyamara kugeza ubu nta gisubizo gifatika kiraboneka gisobanura inkomoko y'izi nziga n'ibimenyetso by'amayobera bibarirwa muri za miliyoni muri ubu butayu bwa Namibia. Abahatuye bivugira ko ari bwo butaka Imana yaremye irakaye. Ubutayu ni bunini mw'abantu mwe. Gusa nyine nawe iyo ubwitegereje uba ubona yuko ari ubutaka wagira ngo Imana yaburemye irakaye. Ese koko Imana yaharemye irakaye? Reka mbajyane mu butayu bwa Namibia bivugwa ko Imana yaburemye irakaye. Nge nitwo Ngendahimana Daniel, ikaze kuri Bonakure. Mu majyepfo akiri uburengerazuba bwa Afurika ku nkombe z'inyanja ya Atlantika, ubutayu bwa Namibia ni hamwe mu hantu humagaye cyane kurusha ahandi ku isi. Namibia ni izina risobanura ahantu hatari ikintu na kimwe. Ubu butayu busa cyane n'ubutaka bwo ku mubumbe wa Mars, kuko burimo imisozi miremire y'umucanga, ibitare byinshi n'imirambi y'amabuye. Ni ubutayu bunini cyane bufite ubuso bwa kilometero kari 81, bukaba bukwira mu bihugu bitatu. Biratangaje. Ku myaka miliyoni 55 ibarwa ko bumaze, Namibia ifatwa nk'ubutayu bumaze imyaka myinshi kurusha ubundi bwose ku isi. Ibaze ko ubutayu bwa Sahara bibarwa ko bumaze imyaka hagati ya miliyoni 2 ndetse na 7 gusa, mu gihe Namibia imaze imyaka miliyoni 55. Ubutayu buteye ubwoba. Mu gihe cy'impeshyi ubushyuhe busanzwe buba buri kuri dogere Celsius 45, mu gihe ijoro rikonja bikomeye cyane. Ni hamwe mu hantu hafatwa nk'ahadashoboka na busa guturwa kuri uyu mubumbe. Urabyumva? Nyamara uko imyaka yagiye ishira hari amoko y'ibinyabuzima yagiye ahimukira, maze bituma haboneka ibintu by'imiterere idasanzwe n'ubu abahanga batarasobanukirwa. Uti ibyo ngibyo ni ibiki ngenda? Ubutayu bwa Namibia bufite uburebure burenga kilometero 2000 kuva mu majyepfo ya Angola ugaca muri Namibia kugera mu majyaruguru ya Afurika y'Epfo. Kuva ku mwaro w'inyanja ya Namibia hari ahareshya na kilometero 160 aho ubu butayu bugarukira neza ku nkombe z'inyanja. Ishusho y'iri huriro ni umwihariko kandi ni urukerereza abagenzi. Iboneka nk'igitangaza kitari heshi ku isi. Muri ibi bice imvura ni nke cyane ku buryo impuzandengo y'umwaka ingana na milimetero 2 gusa. Ni ukuvuga ko buri metero karimwe imvura yose igwa mu mwaka iba ihwanye n'amazi agera kuri litiro 2. Mayi nka data. Ni ukuvuga ngo wisanze muri ubu butayu nyine hehe n'amazi, kuko imvura igwa nka rimwe mu mwaka, kandi ufashe nk'amazi y'imvura agwa muri ubwo butayu bwose bikaba ngombwa yuko yarundira ahantu hamwe, yavamo litiro 2. Izo litiro 2 uri muri ubwo butayu umwaka, ubwo urumva amaherezo ari ayahe? Ku munsi bwira unyweye litiro 2 wapfa ukumirwa. Ariko mu buryo budasanzwe inyamaswa nk'impyisi, intarangwe, inyoni za ostrich, imparage, impara n'ingeragere zaremye uburyo zibasha kuba muri ubu buzima bukomeye cyane bwo muri ubu butayu. Ostrich zizamura ubushyuhe bw'umubiri wazo kugira ngo bigabanye uko zitakaza amazi, naho ingeragere zaho zishobora kumara ibyumweru zitanyoye amazi kubera kurya ibimera biyafite nk'imizi n'ingeri z'ibimera. Kimwe mu bice bikarike kandi biteye amayobera bya Namibia ni Skeleton Coast, agace k'inkengero z'inyanja ya Atlantika kareshya na kilometero hafi 500. Aha hantu harangwa n'imisozi minini y'umucanga ndetse n'ibisigazwa by'amato ya kera yasandariye ku nkombe nyuma kaza gutereranwa. Aha hahera mu majyepfo ya Angola kugeza hagati muri Namibia. Izina ryaho riva ku bisigazwa byinshi by'amagufa y'amafi ya rutura ariyo whales ndetse na baleine. Araho ku mwaro hamwe n'amato hafi 1000 yatawe kera cyane. Byose bimaze imyaka 100. Urabyumva? Aka gace ka Skeleton Coast gakunze kuba kabuditse ibicu bitsitse biva ku mivumbi ikonje y'inyanja ya Atlantika iza igasekurana n'umwuka ushyushye uvuye mu butayu bwa Namibia. Ibi bicu bituma amato agorwa cyane no kunyura aha hantu, kandi abantu bake batuye hafi aho bitwa abasani bahita ubutaka Imana yaremye irakaye. Aha hantu koko iyo uhitegereje Imana yaharemye irakaye mw'abantu mwe. Ntabwo mbihagazeho, reka twikomereze. Agenda n'ubwato ku nkengero z'uburengerazuba bwa Afurika, umushakashatsi wo muri Portugal Diogo Cao yahagaze igihe gito kuri Skeleton Coast mu 1486. Nyuma yuko Cao n'abagabo bari kumwe nawe bahashinze umusaraba, ariko inkubi z'umuyaga wuzuye umucanga n'ikirere kibi cyane cyaho byatumye bahita bihutira gusubira mu nyanja. Gusa basiga bahabatije izina ryamenyekanye cyane, amarembo y'ikuzimu. Ahantu hafite amazina menshi.
Bamwe bavuga yuko ari ubutaka Imana yaremye irakaye, abandi bati ni amarembo y'ikuzimu. Ibyo byavuzwe na Kawo, ntabwo ari njye bivuze. Kwikomereze. Uyu munsi ba mukerarugendo basura Namibia bashaka kureba imisozi minini kandi itangaje y'umucanga iboneka Isosuvlei. Aha ni agace kazwiho ubutaka bw'umunyu n'ibumba. Kari muri parike ya Namibia na Ukulufti, imwe muri parike nini cyane muri Afurika, ifite ubuso bwa kilometero kare hafi 50,000. Nubwo imisozi y'umucanga iboneka hirya no hino muri Namibia, iyo muri Sosuvlei irihariye kubera ibara ryayo rya orange riri hagati y'umutuku ndetse n'umuhondo. Iri bara riterwa hanini n'ubutare bwa iron bwinshi buri mu mucanga. Iyo misozi kandi ni imwe mu miremire ku isi kuko ishobora kurenga metero 200 uri hejuru y'umusozi. Ahantu haratangaje mw'abantu mwe. Mu bitangaza bya Namibia, kimwe mu biteye amatsiko n'amayobera akomeye ni icyo bita inziga z'amayobera, uruziga. Rimwe na rimwe bazita kandi impeta z'amayobera. Ni inziga zakozwe n'ubwoko bumwe bw'ikimera, ziboneka hose mu butayu bwa Namibia kandi zashobeye inzobere ku buryo zikoze n'impamvu. Izi nziga ziboneka neza uri mu kirere, aho ubona ko zifite ishusho imwe kandi aho ziba zegeranye ntabwo zirutana cyane. Izi nziga zifite umurambararo uri hagati ya metero 1.5 na metero 6 hagati muri Namibia. Naho mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Namibia ko usanga ari nini kuko zishobora kugera ku murambararo wa metero 25. Mu myaka myinshi cyane byari bizwi ko izi nziga zibaho muri Namibia, ariko muri 2014 izindi nkazo zavumbuye muri Australia ubwo Brown Bell, umuhanga muri siyanse y'ibidukikije, yariho yiga ku gace kadatuwe kitwa Pilibala. Mu gihe inzobere zigishobewe n'impamvu habaho izi nziga zidasanzwe, abaturage baho bo muri Namibia bo barabizi. Abahimba bemera ko ziva ku myuka, ari ahakandagiwe n'Imana yabo yitwa Mukuru. Imana yitwa Mukuru. Urabyumva? Imana yitwa Mukuru. Yatangaje. Mu gushaka kumenya imva yazo, abahanga mu mibare bagerageje kubara ngo barebe niba izi nziga hari umujyo runaka zikurikiza. Ariko Henry Schools, nyiri kigo Rostock Rise Desert Lodge, kiri hanze gato ya parike ya Namibia na Ukulufti, asobanura ko bamwe mu bahatuye bemera ko izi nziga z'amayobera ziterwa n'ibinyabuzima byo mu kirere bihabyinira nijoro. Kugeza ubu nta ngingo yemeranywaho y'impamvu cyangwa inkomoko y'izi nziga. Ariko mu myaka vuba aha, abahanga muri siyanse bo muri Namibia, Ubudage na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bagiye hamwe ngo bige ese ibi biterwa n'iki kugira ngo izo nziga zibeho. Mu kigo Global Namibia Research Institute kiri kure hagati muri ubu butayu, inzobere mu kwiga inigwa habiri Eugenie Malazi asobanura ko ibitekerezo bibiri by'ingenzi ku bibitera bishingiye ku buke cyane bw'amazi muri Namibia. Uti gute? Ubushakashatsi bumwe buvuga ko izi nziga ziterwa n'imiswa zikora izi nziga kugira ngo zikamure amazi n'ibindi byazitunga mu butaka. Mu kwigiza y'ibimera byose biri ku butaka, imiswa ikora ahantu hambaye ubusa ku butaka, ibituma iyo mvura iyo iguye amazi agera kure mu butaka. Iki gitekerezo kivuga ko iyo miswa ibasha gukomeza kubona icyo inywa mu gihe cy'umwaka kivuye muri ibyo bigega byo munsi y'ubutaka yakoze. Urabyumva? Nyuma y'imyaka y'amapfa akabije, ibyatsi by'izo nziga z'amayobera bishobora kuma ndetse bikavaho bigashiraho. Marisi asobanura ko igitangaje cy'aha hantu ari uko iyo imvura iguye, ako kanya za nziga zihita zigaruka. Ku bwa Marisi, umushakashatsi kuri izi nziga muri Namibia, muri rusange ku bice bimwe na bimwe by'ubu butayu, yemera ko kugira ngo azamenyekane neza uburyo izi nziga zibaho, bisaba kwagurira ubu bushakashatsi mu bice byose by'imiterere y'ubu butayu. Atekereza ko ibi bintu bidasanzwe bitatse ubu butayu biterwa n'ibintu byinshi, ariko kumenya neza ibyo ari byo kugeza ubu biracyari inshoberamahanga. Murabyibuka twatangiye mbabwira ibintu bigiye bitangaje bibera muri ubu butayu bwa Namibia, ariko kugeza ubu biracyari amayobera. Bamwe bati ubu ni ubutaka Imana yaremye irakaye. Reka nsoreze hano. Nge nitwa Ngendahimana Daniel. Wifuza icyo nakubwira ubutaha, duhurira hasi mu bitekerezo kuri Bonakure.